Virgo. Buat modulasi nah. Wala ako na absent pangacin na itinerary. Mentar ka sabar ba? Virgo. Lanjut. Virgo. Kanita. Main lang kambiyan. Guloning kambiyan. Punten mo ini sa pager. Ni bani gabung tingyolog tada nga gruwan na paling absent kuntil na paling absent iti na masawat ay pamonya kita biyoring Mun rang masuk jadi sa tinaki. Yung sinusuni bitche pala namang kata. Nakira udah tamu yung gue. Orang aja ni suka. Ngira udah leto to. Ini kagulo bulan daling mabenar itu. Yung depan dah keluar. Absen leto to. Dan coba pipa pagi mi bangal ngabsen tak kedi ngoreng bulan lanjut. Biar mau diberi pipa si pagi bangal ngabsen pak. Ngabsen nah. Mun tengki kan kedi ring punya. Ngani kada kedi ngoreng dan. Cambian tinggal pikir. Cari pangalabi gula sini kamu pipa raja. Punloan. Pangarai bagi RPU bi gula. CRPO. Mon raja. Mon koko mon raja bagi RPU. Kimon gene kawin na pagi mon dapat dah. Pangarabi gula. King kita ko ni na pamarin ko ni gula. Saka din tole totong king ireng sitan vitamin. Masuk boleh konteks. Assalamualaikum. Bedongku. Yang chat sini kamu ting lai logolog dan anu ting lanu bah ngambong kedua saya. Yo logolog. Enggak ngambong kedua gila. Jika bisa berkenang sepun. Ngambong kedua jangan lebih ngambong kedua me ada ame itu kali ya. Mun biang kini kecak tiga mana jadi ngibung bed mun biang. Enten bamal bi gula mun raja, mun pada raja mun misalnya dapat terludim tabadudim. Ya no ka RPU na kada diki RPU na guru kan bed kasa diki kala abi gula. Bagi kelek toto setong. Mun biang ki mo temo. Mun biang bed kanto anu na anten pengarah guru. Pi pananten pengarah? Ini kalambian. Anu, dim setengah, bum lagi, dim seperempat. Nih, anten pengarah guru selancang duan. Ki paman, dan gula mi ngambung aja. Ngireng mi bola beda saya kontak ah. Bang Firman, mula monitor langsung intro Bang Firman. Assalamualaikum. Material sekali Pak Amar, dapat absenan Pak Amar. Ada obot. Assalamualaikum. Kare 15 menit kunti. Assalamualaikum. Yang ada jangan. Tangan gue ten banda. Cuman tetum sampean. Ini benih mencele buru si banda. Gila bos. Assalamualaikum. Picet jerang kopi paduan. Naki, perang dua naki kunci gula. Kita sedin setengah dan sedin seperempat. Mancing bas. Thank you tepak. Ini kapan beda saya jendut. Kini Kak Firman beda bon. Ita emor bi gula cet lakar duaan. Setong cet ipet tele toto kita uning dah matemu. Lanjut Indra. Ban maban ban. Nyodra. Mana gini kan? Nyodra. Ban Firman. Engki Pak Juragan susu kambing. Iya, paling pelengan di susu kambing tak keraban ini. Lanjut man. Lanjut ko manikila tobuk lah. Cokot-cokon mana kenapa ngoloknya mau melolo. Ngoloknya manengko. Lanjut Ban Firman. Kelangkong ngireng. Gola standby ngidingakin. Tak gelem ro dadi pengendali kini Kak Firman serong absen bulan tada ihu aja. Bang Firman orang. Engki matur sakalangkong Pak Waruk saya boleh nangkel jeregen penang sejugan jeregen susu kambing menabi buto ke Pak Faruk iki ngene.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara absensi pagi Kauliah 371. 15 menit ke depan kita pergunakan untuk absensi pagi. Untuk teman-teman dipersilakan masuk di wilayah atau sektor masing-masing. Dipersilakan untuk rekan ganding, guluk-guluk lebih banyak di sana. Dipersilakan. Assalamualaikum. Manki pembukaan. Bapak Firman Sebede Lembong, operator BRB di Masjid Nur. Maka dulu assalamualaikum bergabung ganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas BRB Sebede bila porarbe semereli pengajian Kauliah 371 melalui suara Masjid Nurul pun apa pun ini kira standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi C.0 dari 828 Suara Maharani motor segelengkong. Mas Adi sebede seterah ngereng standby. Bingkenga Mas Adi ya tore. Assalamualaikum monitor standby. Assalamualaikum Tarkas beserta rombongan ikutan. Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Bangka Bandanu sebede upet di Janopet motor segelengkong ngereng standby Bangka Bandanu terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitarkas sebede Rombiah motor segelengkong atas gabungannya pon ngereng standby. Bingking Kitarkas iya tore. Assalamualaikum Joker ikutan standby. Barak selamat pagi. Aduh Kak Dinto burung bahasa Kak Dinto. Joker ikutan standby. Man dari Lentang Barak selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Mas Joker sebede larangan di laut nengai malar motor segelengkong Mas Joker sareng Mbak Ana ngiring standby juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat sebede Lenteng Bere ngiring standby. Bingkenga Bang Mamat iya tore. Assalamualaikum opelan bergabung standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dojo Pak Firman gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Opelan motor segelengkong atas gabungannya pun juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang AR sebede keper setel motor segelengkong ngereng standby. Bingkingnya Bang AR ya tare. Waalaikumsalam Pak Firik. Assalamualaikum. Dinto bode dua rekan pertama Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal sebede Lenteng Bere sareng Mbak Bunga ngiring standby. Bingking Mas Iqbal mengulang bahasa Arab Kak Dinto. Bung Koneng monitor standby. Yang dari Sumenep ikutan standby. Bung Goneng motor sekelengkong gabungan pon juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jeffrey sebede bebolen sejugan tonton mereli pengajian Kauliah 371 ngereng standby. Bingkenga Mas Jeffrey ya tore. Oke bisa mengulang lagi Kak Dinto lokal sama sing absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karang Sabuh sebede Temuran ngereng standby. Bingkenga Karang Sabuh ya tore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engki motor sekelangkong kalepungan bare Mas Abi Saib. Saya juga mereli pengajian Kauliah 371 musolepon juga biasana Bang Musafir motor sekelangkong ngereng standby. Bingkenga Mas Abi iya tare. Daud bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengulang ini
terpantau Bang Pinter Saut sebeda Lembung Bara ngereng standby. Bingkengnya Pinter Saut ya tore kira dinto. Engki rekan Dukulu Kending bagian Dajah Temor sekone daki bekto korang 9 menit ya tore. Assalamualaikum. Wiro ikutan standby. Assalamualaikum Al-Barokah Kelaben Laok Dukulu ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wiro sebeda Lenteng pasar Lenteng Catup Kabara Jadeja motor sekelangkong Bang Wiro sering standby juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al-Barokah sebeda Luhulu motor sekelangkong atas gabungan nepon saya juga selalu mereli pengajian kuliah 371 melalui pengeras suara saya terlopolo leman ngereng standby. Bingking Al-Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bada dua rekan sepertama bisa mengulang terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aka sebeda Rombiah motor sekelangkong atas gabungan nepon ngereng standby. Bingking Bang Aka ya tore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sultan Gi. Terpantau Bang Sultan Kelangkong Bang Sultan si beda jenda opat ngereng standby. Binggenga Bang Sultan ya tore. Assalamualaikum Mr. Obat Badal Bara Entang. Waalaikumsalam masyarakat itu. Mr. Obat Badal Bara. Engki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roy saya beda Lembung Bara. Kak Dito beda rekan kini mungkin beda cakanca saya bisa betop kini Kak Dito ngereng ya tore. Engki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Opat engki kedua panjenengan Kak Dito kini tak biasana saya ngecendur itu remai Lenteng motor sekelangkong Mas Abi Saib saya mewakili Bang Opat ngereng standby. Bingking Bang Opat ya tore. Ngereng selain saya belum bergabung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dias Kili Kenteng bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dias saya bedai Kili Kenteng alhamdulillah saat makin sepanjenengan aduh cek saya nah kati lokal Kak Dinto tanpa nuis motor sekelangkong Bang Dias pajagan santri bini bagian keamanan saya umur 16 tahun 16 hari ngereng standby. Bingkingnya Bang Dias saya dari Kili Kenteng ya tare. Ngereng kata rekan selain ya tare. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Halili Gi Cangkreng Gi Muhyiddin Gi motor sekelangkong Bang Muhyiddin sebeda Cangkreng Masjid Anyar ngereng standby motor sekelangkong atas gabungan nepon ngereng ya tare selain saya Kak Dinto. Assalamualaikum kasengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasir kasengan Herman kan. Motor sekelangkong Bang Herman malar muka. Bang Herman selalu aktif mengikuti kuliah 371 juga menyempatkan untuk absensi pagi sebagai tanda untuk mengikuti kuliah 371. Ngereng standby bingkengnya Bang Herman ya tore. Beda yang kita pantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sugedeng Denggedeng saya badai perhatian motor sekelangkong atas gabungan nipon ngiring standby. Bingkengnya Pak Gedeng ya tore Atau mau bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tomo sebeda kawasan Al-Karawi di lahan pesantren motor sekelangkong. Bang Tomo saya juga selalu aktif mereli pengajian Kauliah 371 dari musola motor sekelangkong. Bang Tomo ngiring ya tore bingkinga Bang Tomo ngiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangandian talaga masuk gede. Agak dia ampun maring absen bola. Biasanya detik-detik terakhir saya pas seling rebukan. Ngereng rekan lu gulu kending ya tare. Kan lu baru kalianget manding kota ya taren sebelum ngabsen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasir kan itu Ahmad di Bilabora. Ki motor sekelangkong Raden Ahmad CBD Bilabora Malam Mekah. Bang Ahmad selalu aktif tiap pagi mengikuti Kauliah 371 juga absensi pagi pon motor sekelangkong. Bang Ahmad ngereng ya tare standby. Bingkinga Bang Ahmad ya tare ngereng. Rekan-rekan saya belum bergabung untuk absensi pagi ya tare. Iki juga biasanya pun terpantau Bang Talis sebeda Gunung Peke juga beda Pak Cerun sebeda Partelon Telaga dajen Gunung Peke dajen masjid motor sekelangkong ngereng standby. Pak Cimamas sebeda makam jenah Bang Surya juga terpantau gelek. Bang Mustami sareng Mustamiah sebede Kota Bogor berena jembatan Lenteng motor sekelangkong selamat bergabung. Malam Muka selalu aktif tiap pagi untuk mengikuti Kauliah 371. Ngereng kari semenit Kak Dinto ya tore. Assalamualaikum ikutan Bung Koning geti. Assalamualaikum larangan ikutan. Ki Bung Koneng Kak Dinto alhamdulillah ampun kesebut oleh gila. Pasti ada larangan Kak Dinto. Mas Riki ikutan standby. Ki motor sekelangkong Mas Riki atas gabungan pon Ropaipon Mas Riki Kak Dinto pengabsen terakhir motor sekelangkong ngereng setejenah standby. Teten gila nyana sapora manabi bersetak terpantau mulai gila Kak Dinto ampun masuk ada waktu pon. Teten gila nyana sapora insyaallah ki boleh kelan buat nyana sapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم
فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته.
جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا
أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك
وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم وفرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du. Para pendengar, para pencinta setia Qouliyah 371, sesatajana insyaallah sami-sami muljaki Allah. Sesatajana beten kaula langkong-langkong muljaki. Wabil akhas satajana para kiai, mak kiai, kiai guru ngaji, satajana juga para ibu nyai, ustad, ustadzah, para ulama, para fuqaha, langkong-langkong sesot tini teni, langkong-langkong sesot tini teni Qouliyah 371 Kak Dinto. Saya setajana betan kula hormati tor ta'zimi. Setuju tantretan tor cakanca si selalu aktif ben istiqamah. Setiap pagi aparingi bentuan epon. Angkui memperluas, memperlebar pancaran Qouliyah 371. Saya pancar ulang melalui banyak frekuensi. Saya frekuensi epon 2 meteran ataupun juga frekuensi epon FM ataupun juga melalui internet sentarios. Saya setajana petang kula juga muljaaki. Juganan dan tretan sesoti tetap kalaban bentukna ikhlas karena Allah. Manabi memperluas pancaran Qouliyah 371 pancar melalui pengeras suara. Saya dari masjid, saya dari musalla, saya dari madrasah, saya dari tempat-tempat muljas lain, saya dari pok compok. Sebelum neten golang atau lagi banyak sekelangkong juga ndak kasih setajana para operator tenggolang atau lagi juga banyak sekelangkong sesatajana betul Qouliyah juga muljaaki antar muka tetap setajana pada keinginan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngereng para Rabu dalam frekuensi, ngereng para pendengar frekuensi pendengar Qouliyah 371 tadak tau buka, tadak pusena, tadak bu ambuna, tak remare, bentak remare, seterusnya tak kelum dak mare karena kebiasaan manusia
senyimpang dari banyak aturan-aturan nah Gusti Allah panika cukan tak kelem ndak remare mangkana tak remare aki tak buang-buaki tak isan pusenaki ajekan telok dari qauliyah 371 kaintoh. Pertama ngereng sami-sami mabanyak adzikir dekat Allah. Selain dari Allah apa rengi perintah dekat orang-orang mukmin ni pakon mabanyak ingat terzikir dekat Allah. Kula ban panjenengan sareng para kiai, sareng para ulama, sareng para guru, para masyayikh selalu ingat aki soal zikir kaento. Cepon tebuepon az-zikru asra'u fil fathi min sairil ibadat. Zikir panika lebih cepat, zikir ni ke lebih cepat fil fathi ning dalam oleh na muka min sairil ibadat dari satu jena banyak ibadah. Timun kula ban panjenengan kadang-kadang tertutup ning dalam setong persoalan penting ning dalam kaudian baneka ingki urusan ibadah. Maksudnya kan kadang-kadang abak ni seringkali enteng seni ke urusan ibadah ni. Enteng ke urusan ibadah ni. Urusan ibadah ni ke enteng. Tapi bila urusan sing iba encan nafsona, sing iba encan setanna, sing iba encan karep. Ni ke pas gelis. Ni ke pas kapuru. Ni ke pas napa? Pas cepat-cepat pas tuli maksud. Tapi ting tepak ka bagi naaban ko tu ngadep Allah. Lebat fardu-farduna Allah, ko tu ngadep Allah, lebat lebih-lebih sunnah epon Allah. Sesata jena ya cek aki, bulang aki, contoh aki sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta syafaat, saya minta pertolong nak kulaban pajengan ku laku. Hari kiamat ternyata kulaban panjenengan neka lembek. Pas tak semangat, tak ada kekapuruan, tak ada kecepatan, pahlere liak. Lah ni kata epon tebuna kuru na kulaban panjenengan para ulama. Tapi ia tak ada lain karena korang zikir. Korang ingat nada ke Allah. Sampai sareng kiai sareng ulama itu bui senika. As-salik min ghairi tariqil zikri, as-salik min ghairi tariqil zikri kazzamini alladhi yazhaf. Kazzamin alladhi yazhaf. Orang seajalan kangkui depak de Allah. Orang seberangkat kangkui ngadep de Allah. Orang seberangkat kangkui ngadepi seteja panggilan Allah. Ternyata ajalana min ghairi tariqi dzikri, dari tanpa lebat nang lencelen zikir, dari tanpa lebat dari lencelen zikir. Kazzamini, jadi orang seajalan dak pitana pada ban orang sila tuwah alladhi yazhafu,
Si di ma orang setua jadi acelen akhir sot. Acelen akhir sot. Kenapa sih deh amun akhir sot mak? Mun akhir sot ni kenapa sih deh pak? Mangkana sangat leras doa seibulang aki kajing Nabi ipakon maos salastari na salat. Ipakon maos akhir salat. Allahumma a'inni ala dhikrik. Allahumma a'inni ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, muka-muka atolong ajunan dak tengkau la ala dhikri ke atas adzikir dak ajunan. Adzikir tidak cuma satu kali. Adzikir tidak cuma kulaban panjenengan ni ke sekali dua kali. Balik selalu dan selalu penyoon dak Allah katina apa Allah siapa ada dengan pertolongan dak tengkul saja Nabi tak ke peke teti aba orang si adzikir dak Allah. Karena li'anna dzikra asra'u fil fathi min sairil ibadat. Boleh zikir panikah si lebih cepat ning idalem mukana ning idalem mangkina lencelen ning idalem mangkina kesemangatan ning idalem mangkina kulaban panjenengan nika kesungguh-sungguhan ning idalem mangkina kulaban panjenengan dak kebutuhan. Dari satajana banyak-banyak ibadah, dari satajana banyak-banyak pengabdian tengkul dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kain toh kulaban panjenengan selalu lolo ya cek kaki dak kada ni. Kanjeng Nabi tuana pun juga ning dak kada nyuna pertolongan selalu teti orang zikir dekat Allah. Sering pangeran nempon si nyoro mak. Pangeran si nyoro. Uzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang seiman, ingat hati bin ban kapi dekat Allah dzikran katsira. Kalaban ingat si banyak. Perintah bakon ingat banyak da Allah ki Allah tibi. Jadi Nabi Allah merintaki banyak adzikir da ka Allah. Si nyipta kulaban panjenengan Allah, si rezeki kulaban panjenengan ni ka Allah. Si nyaba ibumi ka kulaban panjenengan Allah, si mabeli ka adepna Allah, ya Allah. Mentaro-taro ocak berarti kulaban panjenengan bakal mangkiyah banyak kelopotan yang dalam perjalanan nikah tanpa kalaban perjalanan sekutu dilalui zikir dak Allah. Mangkana jaipun man lam yahsul lahu min adz-dzikri halun qawiyyun wa hudurun ma'allah falaysa lahu qad'ul majlis. Siapa-siapa orang yang tak menemu kehasilan, siapa orang yang tak pernah berhasil, si belum menemukan keberhasilan dari zikir mun hal sing nguaten mun bisa nakulaban panjenengan ngadep Allah Subhanahu wa taala, maka cek ke kulaban panjenengan cender tuli nyimpang dari tempat kulaban panjenengan ni ka zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kulaban panjenengan manabi tak kelem nangki kekuatan. Si bisa nguatin dekat abak lebih-lebih kuat kulaban panjenengan ngadep Allah kalaban semangat. Ibadah dekat Allah kalaban semangat. Sampai kacukan kulaban panjenengan ngadep na tingkah-tingkah selakar nyambi ada kemuljana abak ya junan Allah. Pada kesemangat, maka kulaban panjenengan cender nyimpang dari tempat zikir ni, cender ontur dari zikir andi arti cek lem tulibu ambu kulaban panjenengan, cender tuli lem leren kulaban panjenengan, zikir dekat Allah Subhanahu wa taala.
Teti ya jaga kidak kada adzikir muka-muka kulaban panjenengan. Teti orang selalu tak beka adzikir dak Allah. Adzikir kalaban lesanna terperengaki atena. Adzikir kalaban lesanna terperengaki atena. Tetika pusaka sana pas tetap langkeng anyar imanna. Tetika pusaka sana terpas langkeng anyar imanna. Adzikir kalaban lesanna terperengaki atena. Adzikir kalaban lesanna terperengaki atena. Tetika pusaka sana terpas langkeng anyar imanna. Tetika pusaka sana terpas langkeng anyar imanna. Tada nek atena tertada niatan cuba na tertada nek atena. Tada juga niatan cuba atena. Teti pekus kapilakona karena ikhlas karena Allah satajana. Teti ikhlas kapilakona ikhlas karena Allah satajana. Allahumma salli ala Muhammad. Nomor 2, tetap ya cekaki selalu torek kuleban panjenengan maungku asyukur deka Allah. Wa syukrikah doa Kanjeng Nabi, ya Allah tolong iten kule cukan kangku dadi si asyukur deka ajuna. Si nomor 3 teretan setuju wa husni ibadatika terjukan nyuon deka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga kekuatan ketinapatan kole sebisa ama pekus cilin ngabdi tortoat deka Gusti Allah. Ditore kole ban panjenengan pesemangat. Cek sampai putus asa. Cek sampai megei rahmat Allah. Semangat je kaje ngaji buang pudun. Ngaji buang kapudun. Kangku supaya dan kole bisa dadi reng sebener, dadi reng setepak ngalakonaki satajana pangabdi nada ka Allah Subhanahu wa taala. Kemuka satajana pata berengai pata pangki ada ke hidayah torpetotun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pencinta pendengar Qauliyah 371 sifatan kula hormati. Sangat-sangat penting juga tretan sedaya. Katipun apa kula ban panjenengan dari ampon selacet paringin mangkiih ketetepan ban kesekenan langkong-langkong iki napa mampu ngalakuaki kelar aku leban panjenengan ngalakonin padeka torecek sampai elangaki mun kuleban panjenengan pateti seistiqomah karena hal kaintu tanteretan setajah bila la'i mudda'dabun Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sangkunna orang-orang banyak sepada ngocak ring banyak Rabbuna tining pangeran kaula seteja Allahu panika Allah. Sumastaqamu kare-kare pas istiqamah alladzina tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka pas turun alaihim atas sisi alladzina al malaikatu sapa malaikat alla takhafu mator cek kok takok tibin ban kapi wala tahzanu bencak sa susah tibin ban kapi wa absiru ban pas pada punga tibin ban kapi bil jannati kalaban surga allati kuntum sebada tibin ban kapi tu aduna de cenciin kangkui masuk surga. Para pendengar, para pencinta Qouliyah 371, orang-orang si iman kalaban keimanan nah panika istiqomah. Lah ka istiqomah ane ketretan, ka istiqomah ane ka epangkinah kapini kabila ampona orang-orang si istiqomah panika dari zikir. Buktene jepon sebun ulama termasuk sebab-sebab pentingnya anak pamanabi kulaban pancinengan epakon tetireng seistiqomah karena katinapa Allah subhanahu wa ta'ala saamponan ningalin ni torngolat tidak orang-orang seistiqomah nikah manabi Allah Ta'ala ngatoraki na petotuna ngatoraki na hidayana. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana petotu tor petunjuk na Allah si ikaule kulaban pancinengan lebet-lebet istiqomah nikah. Awali karena orang-orang si istiqomah pasti orang-orang si iman. Orang-orang si istiqomah pasti karena pasti orang-orang nikah orang seiman. Nikah balik ke zikir boleh nikah. Orang-orang si iman kekuatan na iman na. Mun iman na tak kelem mendak julaju. Iman na selalu anyar. Karena orang si iman selalu tak pakai zikir dekat Allah. Tidak pun Allah Ta'ala orang-orang sepada istiqomah Allah subhanahu wa ta'ala pepungana kacemperena sepon lae padengaki uning kade deka orang-orang istiqomah semasa odin ning tunya nikah malaikat rabu malaikat hadir malaikat mator pemator Allah da orang seistiqomah alla takhafu supaya orang seistiqomah tak tetireng setakok tak tetireng sikobeter tak tetireng seketer takok ekonomi na tak lancar takok tegeng na tak lancar takok ibadah na tak seken takok kakudan na nafsona takok kakudan na setan na takok tak jemper takok tak harmonis dalam rumah tangga na tak usah kok takok asalkan dengan catatan kita istiqomah. Kula ban panjenengan ke istiqomah. Juga nan wala tahzanu. Malaikat juga ngatoraki cebun Allah la tahzanu cek sah susah. Napa sih maksud cek sah susah? Mun gelak sebab konce kok takok dalam keadaan pun apa saya takok ning itunya.
takok kalah. Iya. Takok kalah. Takok kalah apa takok menang? Takok kalah. Takok ikan ni aja. Takok ikan roce. La takhafu. Cek takok. Pasir orang si bekal tak nerima kebeteran ben kata aku aneka. Orang si ada bu. Qalu rabbunallah thumma istaqamu. Orang-orang si betul-betulnya tahu orang ni kereng iman. Lepas orang banikah. Napa? Istiqamah. Solat tak istiqamah, fardu na istiqamah, sunnah na istiqamah, wirid na istiqamah, maca Quran na istiqamah, maca salawat na istiqamah, istiqamah, berjamaah na istiqamah, iktikaf istiqamah, istiqamah, ngaji na istiqamah, ngaji, istiqamah, istiqamah absen. Istiqomah absen, ting mareng absen, hilang. Jadi masih kelem memangkia, hilang keketeran, hilang ketakuan. Lako nemu takok si tak ngakan, lako takok si tak nemu PC, takok si live, takok si balolo Arab. Suruh ngaji kun absen, mareng absen celemot, ngelek ke pangkalan lain. Maksudnya ki mari yolok-olok so hadir ke pengajian, ting dapat kawaktuan pengajian, bah tak datang, bah lo datang. Kalau datang, mencendeng bengkalan, tak lo datang ni. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang si sebagian warga-warga RPU dia tolong cakanca RPU dia, terutama ki RPU Angkasa nih. Tolong mun waktu pengajian cek awaan. Apa pengajian awaan ning grup WA Angkasa. Keng lakon ngaji apa kami WA. Mangkan kadang-kadang metremet nompok kun masuk ka cacan tak bener. Mun waktu pengajian angkui sateja napa sih bisa yangkui kecuali tore angkui yakin napa sih bisa yangkui ilmu. Kita Arabkan, ngaji kita Arabkan, lah ngabsen uduk kelu, masa tanah ngakitek ngalatek intar kahapin, ngaji saya main kominan, saya main WA-an, ngaji ke WA-an. King tak temu biku lagi cek no siapa nyaman baik keluar akin di grup deh atau mana. Karena hal-hal si mempengaruhi kakulaban panjenengan ning dalam kaudian ni kasi pas tetireng si kabeter tetireng si takok. Lebih-lebih pongkebe na nakaranik. Selalu ikut takut ini. Banyak si kok nakut ini. Ki atas na ni kasi kok nakut ini. Siapa boleh? Atas na si kok nakut ini. Mensalah sekok ni yali mutasi macam-macam lah terus apa ni ka. Adepin setajan kalaban istiqamah. Adepin kalaban istiqamah. Muni adepin kalaban istiqamah. Mikir na jangan dia. Muntak iya pimpinan ni yali ka ada. Sering bersih atasan boleh jabatan. Allahumma salli ala Muhammad. Cekok takok lebih-lebih kulaban panjenengan si berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Cekok takok urusan nafkah keluarga. Usaha kalaban sebenarnya, usaha kalaban secucur berengin setajan ibadah cek pelopot dari istiqamah. Sering lah pangeran saya ada bu.
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Selain dari cekok takok cek terketer takok kalah para pelian kelebun cakik bun kelebun ni para apelia sebagian cepon la depan ni takok kalah sampean takok kalah takok iroje sampean istiqomah mulai mangken muntro tak kalah istiqomah mulai mangken wala tahzanu. Dawu malaikat dak orang istiqamah cak susah. Napa si paling susah? Si paling susah ni dalam kau dia ni kan apa? Takok atingkel tunya tak apek tak iman. Ni kasi katakok. Si paling takok ni dalam kau dia ni kada lain mak takok si susah. Si paling susah, si paling rekong, si paling susah, si paling rekong. Beni takok andi anak takok tak baju. Beni tandi bini takok tak baju. Beni tandi laki takok tak baju. Pelik si susah takok nyimpang dari tunya tak akibat iman. Tak akibat iman ban Islam. Saya kata kok nyimpang dari itunya tak takok tak akibat iman ben Islam. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Umbas tak akibat iman ben Islam ya Allah bahnapa kula ban panjenengan tetina nik. Padahal manusia seda akhirat ni kan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dua tujuan di antara na ima ka swarga wa ima ka neraka. Mula iman dah tak sambi, mula tak nyambi iman, mula tak nyambi Islam. Padahal jawabun Allah dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cak mati tibin ya, cak mati ongku tibin ya, tanpa kalaban mati akibat Islam. Illa wa antum muslimun. Jawabun ulama tafsir bersidawaki, illa wa antum mu'minun. Kecapan kau tu nyambi iman. Tapi can malaikat nyebi tebu dari Allah kabala malaikat kabala kadang seistiqamah kau tinjak susah urusan maten jak susah pakun akibat iman ban Islam. Orang istiqamah pakun akibat iman ban Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ingki tanda-tanda jelas sakatina apa petotuna Allah senyata-nyata depak de orang-orang seistiqamah aneka tanda-tandana perubahan seepangki ning dalam orang-orang seistiqamah ni kama jaipon tebu pertama al-ikhlasu lillah wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dekat Allah, ikhlas karena Allah ben atoro Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perubahan senyata dari orang-orang istiqomah ni mak, perubahan senyata bagi orang-orang sela istiqomah. Panika napa para pendengar, para pencinta nika keikhlasan nika atamba ternyata. Ata benar si cetakar nyata-nyata asal tak ikhlas pas ikhlas. Si asal banyak karena hal-hal selain banyak riyaan. Banyak riyaan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Al-ikhlasu lillah wa mutaba'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ni tanda seepangki mun perubahan senyata tertampak epangki ini orang-orang seistiqamah nikah ibadanah keris sabi aban tibi mun selalu jalanaki ilakwaki kalaban
istiqamah. Kalaban istiqamah. Istiqamah andi artian kalaban tetinya tanah napa tetinya tanah nikah napa ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Napa boleh cet beda ketentuan okoran seteja na pangabdian kula ban panjenengan nika katarema Allah, cocok ka Allah, paratu ka Allah, dan nika tidak lain karena ibadana tak ilakoni karena siapa. Ibadana pangabdiina tak ilakonin karena siapa, balik ilakonin karena Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah. Terletan saja pencinta pendengar Qauliyah 371 sebutan qaulu hormati. Debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlas yuhassinul a'mal. Al-ikhlasu yuhassinul a'mal. Ikhlas nikah si bisa aja geh tor araksah amal. Aja geh tor araksah amal. Si bisa aja getor araksa amal ni kata lain ka ikhlasanna ala kuaki mun ala kona tak karena siapa beli karena Allah. Makanya keterangan ning banyak kitab-kitab ulama caipon paling tinggi na kelas ikhlas ni kan ikhlas ni ka alas kelas ikhlas ni ka alas kelas. Ikhlas ini alas kelas. Ikhlas ini alas kelas. Ya berdesi maben, berdesi mabe, berdesi atas nasakoni, berdesi ngatasan, berdesi ngatas, berdesi teki, berdesi di bebek nakoni, berdesi bun baba. Tidak saking apa kita saking power kontak ya beda hik beda hik beda hik beda middle beda low beda middle beda low beda hik. Di kelas ikhlas begitu juga ada ikhlas hik, ada ikhlas middle, ada ikhlas low. Tapi awal apa kun berangkat dari low. Coba low ke low ngangkat na benten. Kira-kira ngangkat terus angka kaki ke middle. Middle terus ki nyaman angka kaki ke hik. Ya sih hik ya kasih raja tantangan nama. Jenglah hik mak. Ante namun tak ngemit cak hik. Laki je bolu sawat. Sampai ni kecukan kita yang seikhlas. Tak benseromban dah papa. Nyari keikhlasan setengki. Nyari keikhlasan setengki. Cuma itu buat kibi ulama paling tengkina kelas keikhlasan ni kak. Jaipun tasfiyatul amal an mulahadhatil khalqi. Wo, cek berat ni. Cek bertengki kita ki mun tak ngemit antena.
anten mun tak ngemit jajal anten mun tak ngemit sulit maksudnya ki untuk mencapai kelas a'la maratibil ikhlas, paling pun atas kelas atau pangkat derajat keikhlasan ni katretan ya kudu mun orangan di kontek pesawat sewat besar ya kudu muntara betul-betul sesuai kelaban pabrikan. Kalau pesawat ini mengeluarkan hik sebesar 65 watt bisa, nah sesuai kelaban ketentuan pabrikan mak mun mungkin antennya mapan, ya kabel koakselnya juga mapan, metannya juga mapan, kan ini kan baru juga yang mendukung, yang mendorong untuk pesawat nika power supply-nya juga mapan. Insyaallah nika muncan pabrikan 65 watt bisa didapat dengan kelas hiknya pesawat ini, ya didapat beneran nih mak. Begitu juga kuleban panjenengan kanggo mencapai a'la maratibil ikhlas, paling tingkina derajat terkelas keikhlasan panika cepon napa berusahalah karena ning kelas tingkina ni ke tasfiyatul amal, aberseen amal, maberse ibadah, baik ibadah itu wajib ada benar sunnah, an mulahadzatil khalqi, jadi rek lerekan nade makhluk, benih ngabas, benih karena rek lerekan ka makhluk. Andi arte sakoni sampai beda ibadah nikah se acampur ben kasih selain Allah, jangan sampai. Ya walaupun kadang-kadang perantaraan aku leban panjangan depak Allah lebih dari makhluk kan, cuma tidak karena seisarin di kampung dah kelas sesebaleng tengki, karena aku tu berangkat dari baba lu, mak depak ka ikhlas mak dari istiqomah. Ni kan ni cet kudu sebenarnya mak. Maksudnya model ya orang istiqomah tanpa ikhlas kamu masya Allah. Orang istiqomah tanpa ikhlas tak bisa. Orang yang berikhlas pun pasti dari orang silakanlah betul-betul istiqomah. Betul-betul istiqomah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Al-ikhlas yuhassinul a'mal. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada budaka sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari tabuna akhlisil amal fa innan naqid basir. Ma ikhlas sab'an daka ibadana karena Allah maksud. Ma ikhlas sab'an ibadana karena Allah. Jangan sampai bermudahadatil khalq, jangan sampai berendek-lerekan ke makhluk, lerekan ke selain Allah. Fa innan naqid basir, karena sangkuna Allah zat sifat naqid, sangkuna Allah sifat naqid, basirun panika ngolati. Kenapa makna naqid? Al-mumayyiz bainal hasan wal qabih. Jadi sangkuna Allah zat se bisa mapita, zat se mapita aki antara bagus bencuba, panika basirun nika ngolati. Siang Kanjeng Nabi deka sahabat Abi Dzarrin pa ikhlas ban mun ibadah ya
Nikah kengkun cuma tak langsung ka kuleban panjenengan umat mak. Kerambolaki, pantaaki ni mak. Pantaaki bi Kanjeng Nabi, pantaaki ka sahabat. Diri sahabat sejelas semedepak kuleban panjenengan kapi. Napa-napa saya kalampa Kanjeng Nabi kan sahabat semedepak. Mun tada sahabat pas apa semedepak. Sahabat semedepak mak. Yang jaler boleh bi sahabat ke para tabi'in. Jadi para tabi'in terus ke tabi'in terus ke bawah terus. Sampai depak ke kuruna kuleban panjenengan. Mangkana guru kuleban panjenengan juga je panggempang akuru. Kuruna tak sampung alir Nabi Kanjeng Nabi je panggempang akuru. Je panggempang akuru. Korna orang ke guru, mangkana celena orang nyari ilmu kan kutu bada napa isra mile ustad guru maksudnya guru ustad mile ustad ni barang pasti mah terutama ki ustad atau guru seandi sanat giliran sandi sanat napa aliran si asampung kekuruan deka Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kotu ni kasih kotu sare beri pangkempang pahakuru. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Pencinta pendengar Qauliah 371 sebutan kula hormatin. Tidak benar Kanjeng Nabi dan sahabat Abi Dharin, pak ikhlas ban dia bila beramal, pak ikhlas ban ibadah. Apa ikhlas ban ibadah? Pak karena engkau Allah, pak karena Allah engkuan. Pak karena Allah engkuan ibadah nah. Fa innan naqid basir, fa innal mumayyiz bainal hasan wal qabih basirun. Songkuna Allah se mapita antara bagus bencuba panika selalu ngolati tikuleban panjenengan ibadah atau apa tidak Allah ni kayolati sareng Allah madu mangaji ya ibadah ban can pangeran ibadah ban rek-lerekan ka makhluk ibadah ban ki rek-lerekan ka lain engkau ibadah bangki rek-lerekan katunyana ibadah ki rek-lerekan Jereng tepaan na cemur beko. Tepaan na cemur beko. Tepaan na cemur beko. Panas mulai kulakku. Tepak masuk waktu zuhur. Apa jangan zuhur asolat zuhur. Salat zuhur Allahu Akbar. Tepaan ma fokus masa Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kendenga munyi bah, kertek rese. Ada hilang. Ada. Fatihah hilang. Derma. Aduh, pokok kadeseat. De emak asida pak. Napa boleh pas beancet selalu minta pertolongan ke Allah. Lah kon tak ikhlas oleh diri dimah pertolongan ni. Kepa itu tolong ngaban pangeran mun lakon tak karena Allah. Lakon karena orang, lakon karena selain Allah, lakon karena manusia, lakon karena ring tuan, lakon karena anak, lakon karena matuan, lakon karena binin, lakon ibadah karena laki, ibadah karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu masih pas ngode pertolong na Allah. Inna aunallahi lil abdi Inna aunallahi lil abdi biqadri niyyatihi faman khalasat niyyatuhu thumma aunullahi lah.
wa man naqasat niyatuhu naqasa anhu aunullahi biqadri dzalik. Eti okorna kulaban panjenengan ngabdi dek Allah kalaban akibat niat tergantung ngencan ikhlas. Mun ikhlas sah betul-betul karena Allah, ya sebenarnya pertolongna Allah. Ternyata mun kulaban panjenengan ikhlas sah kun cuma til kun cuma isap kosap kun cuma ting seding, ya pertolongna Allah ya tinggi ya pada. Iku mentongaki encan ikhlas. Iku mentongaki encan ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Al-ikhlas yuhassinul a'mal. Al-ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas panika si araksah sabadan amal. Supaya kulaban panjenengan setuju sabadan amal si lakonin nika betul-betul bisa ngibe ke keuntungan tor ngibe ke kapocuran si hakikat kulaban panjenengan mana bikin ridhona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kelas semabeun sakoni, kelas lo, kelas middle, kelas middle. Ingat apa kelas middle lah? Ingat apa kelas middle lah? Napa? Ikhlas nikah ayya'mala lillahi liyu'tiyahul hudhudah al-ukhrawiyatah kalbi'at anin nar wa idkhalihil jannah. Tidak lain kelas sebeda ibadaan si middle keikhlasan nikah. Tidak lain ibadana apa kita ada ke Allah. Tidak lain supaya akun maklai oleh bagian-bagian akhirat. Ia maksudnya maklai selamat dari neraka, maklai selamat dari neraka, maklai selamat dari siksa, maklai oleh masuk surga. Ikhlas kia, ikhlas. Yang kunci mah kelas middle nikah. Ikhlas seperti ini kan middle. Sampean ting apa jang napa saya itu cuni dalam bajang sampean ki terus warga terus warga selamat dari neraka, selamat dari siksa. Jadi dalam salat Allahu Akbar. Abah siapa jang terselamat dari neraka, abah siapa jang terselamat dari siksa, teroleh warga. Lah ini teritan saja. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk ikhlas juga, cuman kelasnya kelas middle, kelasnya kelas middle. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ikhlas juga pun juga, tetapi ini termasuk ikhlas low. Termasuk ikhlas low sekali mah caipun ayyak malah lillahi liyu'tiyahu hazzan dunyawiyan katausi'atir rizqi wa daf'il mu'diyat. Kelas nomor 3, kelas middle bagi orang-orang ikhlas ala kuaki ibadah kan karena abak tero'ol liya bagian dunya akatia di saat abak ngelakonin ibadah bajang umpaman duh ko apa jang re makle rezeki makle sajian luas, rezeki makle sajian tambah lebar, makle engkau pasoki engkau apa jang re makle soki ini ikhlas kini mak karena satajana kasokian kan siapa ring Allah mak siapa ring kasokian kan Allah, siapa ring sajian tambah lebar rezeki kan Allah mak sebenarnya juga nudaf ilmu diat ben katolaan barang-barang sinyakiin ki engkau apa jang re male selamat dari cubaan orang apa engkau male selamat dari tak kedelimin tak keniajain ben orang engkau sadikir engkau sawirit engkau sapasang engkau sadaqah engkau male engkau keng male tak ikik sakin orang male tak idzalimin orang male tak kenajian orang umpama
Dan ini termasuk juga ikhlas. Cuma kelas lo. Ikhlas cuma kelas lo. Cuma kuleban panjenengan kaku mencapai khas kelas hik. Ini kayak awal dari lo ke lo. Dari lu ke lu, pancarnya sampian melalui lu nyampe kemana? Kok cuman di situ nyampe nya keriwis, naikkan ke middle. Nyatanya nyampe di middle kok masih belum bisa mencapai ke terlalu jauh, karena yang jauh yang sangat banyak membutuhkan, angkat lagi ke hik. Senikle. Allahumma salli ala Muhammad. Umpah langsung ke hikmah. Tak kok deki perangkat teh belkabel tak tepak, mitannya juga tak tepak. Sebenarnya antena ini tak bagus. Jadi kita belajar keikhlasan panikah dari awali dari lo ke lo. Iki muka-muka sareng Gusti Allah tak kunci maning ilo malolo mak terbah tambah. Karena abah dia benar karena tambah umur mak. Tambah umur mau saja tambah ke orang mak. Yang bah mulia nyambi apa kan ini le? Kalau ben sampean umur tambah, asa jen tambah tu wah. Lah kau ni jen sok tak bener. Atau belah kau nak kun bakun. Orang seandi are mangken pada ben si bari. Ni kenyaman orang serogi, baru mangki kalau ben pancingan ke hasil torpete. Mun seare mangken itu lebih baik daripada yang kemarin. Mumpah sehari makin saja tambah lebih. Cuba tempang benar sebari. Apa jadinya? Ini kele. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita pekontek tukang cacar ya. Rebenari kau tu kita belajar tambah hari justru berbicara tambah baik. Benih saja sok talpos rebenari cacar tidak benar. Benih jen sok talpos jen tepak jen fokus. Kita berbicara jen sok santun jen sok tapak menghormati ke orang lain. Bini sok jen tambah tak lebur cacan dari mana? Sejen tambah apa lebur cacan, sejen tambah apa bagus cacan. Orang lain semerasakan andi ikatan kuat persaudaraan ni. Kebini entar ke pangkalan lain ngacaca orang, entar ke pangkalan lain ngacaca si lain, entar ke pangkalan aja lah. Bini ngaruah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Betul nyata nasab dan amal kapi kaulatin Allah fa innan naqid basir. Karena Allah singolatin, Allah ngolatin. Setuju ke perilaku kuleban panjangan Allah ngolatin. Bila dari kain toh deh cer-acer berangkat beramal kalaban keikhlasan lebat kelas low timin baru kelas middle baru terus usahakan ketina pasti bisa agak kelas hik. Kemudian dadi manfaat terbaraka wallahu a'lam bisawab. Insyaallah sampung boleh laku urusan istiqomah kita mari deh kan. InsyaAllah sampung laku boleh kalau wanitin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا. اللهم اجعلنا وزوجتنا وأولادنا من الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pencinta pendengar Kauliah 371 sekali itu bisa tenggulah sampai aki, insyaallah sempung boleh laku waktu terfrekuensi sepada. Kalau betul kurang lebih ni on sepora. Adanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kancung per kakopeng. Pancung. Jeria kelas hik. Hik, Pancung hikapi. Ini kelas hik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mulai letuk jadinya mas speaker. Abroy lah yo. Dung. Pak lengser middle. Dung. Iki. Tak komat juga lagi. Punten. Isrop dulu. Ada mana saya bracket ki? Tak tu mau urusan lagi. Sobung mak, sobung anu, sobung bedesan kan? Kira repot tak lagi payat monda negeri. Jawaban saya kanca, dikit mana bipon ngirim obong, pabelian dan ini saya bek abit jawon. Maksudnya? Dengan sobung ngasa, makanya anu rujung cek dulu, berdenja ya nak dia, kak ketika kasar. Ya maksudnya tak bisa ngomong, halo, tak bisa. Tak geng, mak mabrik nomor malah kadang, makanya mana bi setia langkenan kasa, nomornya etoro aki, kakir, ke perengkiriman lah kasa. Kalau memang butuh saya hubungi WA kan, tidak boleh menyentumkan nomor kasa. Yang boleh anu bang, apa yang mana boleh nak? Nah bagi. Asalnya kan ibang ini itu kubi dia atau ini apa tong naro Shopee dah punya mana. Nah ternyata pas kuliah sih pas kan pondam ada di badan ternyata kita ada tak ada apa. Pas keluar dengan YouTube tore, keluar dengan YouTube. Coba anu boy sampean masuk ke YouTube, para teku di YouTube, beri caca neng YouTube dari rumah. Mi usahakan tarian TV kamu ini ke Jakarta. Oke, korek, mun pura nggak dari luar negeri nih pak, dari kamu kan ya? Gitu, makanya nomor kesak kalau sampai kirim akhir kan, gitu kan pak. Tiga lagi mana biano, coba boleh kesak. Telepona, padahal minta WA anak apa? WA anak kau lah kesak mon, ya no? Se SMS. Ni WA ni ngkui dinding, link man saya berdapat, tak ada apa kemban mah. Kerana indah kan ni. Dobaan boleh bang. Engkiah no macam berit orang leka kan di. Cama lolo dikit tapok kok nah. Korek keng bakun Zaki nih kabar aja. Dia berjalan nyari cing kamu nemu yo. Coba benar-benar bisa nah. Paling naten nyari aja. Bimi Indonesia berdoa coba sare itu kulain aja pun. Kini ke boleh saya tak teka kata. Peker. Kiba ada boleh saya tak teka boleh kini. Buat apa? Belindah kan. Ki, kempang nih ya pak, mana begini ya. Begitu bacet nyare bulan purnama. Tak terak bulan, korek. Terak bulan ya pada na orang se acung gaki keluarga na anu ka somor kan terak bulan dia korek. Nyari somor nih sobuk siteng peteng. Ajo.
gitu baca dari anu nih ya, dari garai kah sobu. Ampun salbutang. Oke, lanjut kedua. Kula budahin dalam tertimin, jeng saya sampean dilanjut yang lain dulu ya. Kayak usaha ki kalau ki mi ulan itu dimangki maksudnya. Begitu? Oke. Tetap saya usahakan begitu jagatin apa lagi langsung informasi ke panjenengan nanti. Colo ya tadi. Adanya. Ya tare. Begitu korek. Ken dulu bancung sakone bancung. Santak dulu bancung tuh meletup bancung. Tak oning na pana. Ini kenapa yo bobolan na beri. Sedok korodoan nih pun normal boleh nggak nih ya? Nega beri sempat ada korodok. Tepak. Ternyata beda bareng serta. Kasa mungkin abeli normal boleh. Beri anda baca. Selama 2 bulan terakhir kasa baca. Jolak kurang taker bahasa kasa. Mungkin jolak atau keren boleh jolak abeli asal. Begitu, mungkin dari faktor nega komponen pun abeli normal ganti. Aduh, ampun bancung. Torap laju gending bancung. Maletu kaal berok maletu emek. Asa baboraka. Gila ras kento. Usaha kene mana bi pas aju. Kalau tak kira merper aja nagan ganti. Jereng jeta jerajan ke TV. Engki nega apa? Kalau segi posisi posaos kadang mana bisa pikir abi tak yang kui rasakan beda ketek naga di Bapak Barokah. Seti mana bi mungkin suara natan gula bangsa ngal tok nega lang korek. Waduh, payah. Pak. Terus Jom. aja tertarin ngaji ke kancaki bile main apa tro ning gua kento pesawat kento pas modulatin lain kento Mentaya bening kuning gua bancung pasti yang gua esok na bancung saporana untuk rekan yang lain tuh nyeletu al barokah saporana langsung bacung abdi nanya pamit assalamualaikum cariu ndaya so saya lang ketemu capo di bancung nyotir dukan Engki ya tare mana bi teroninga kapasawatan gula ya tore dengan senang hati mana bi amin kacompok Kak Dinto punten mana bitang berangkat nih tak sapun apa punten ben suarana jadi berangkat muda tapi suara kelas istimewa ada yang naik ke sisare begitu mohon panjenengan oning lagi beberapa dia mohon naik Kak Dinto Pak Barokah ya tore demikian kemudian kok ampun tak kok pas tak nemu boleh Kak Dinto korek orang nancung bilang ngebreak nih lain awas persis werwe bila ngangku indi nanti bi kosel bancung Engki ya tore sisa butar dano kasih apa? Allah beri gula kerja apa warsapli Ambo resapling panjenengan anggo anu sitsing cimin Mbak Kamandano dan terutama kalau tak nyaranaki mana bi anten ngangkui anten kenika sareng kabel korek apa kira-kira nyaman mau ngangkui anten kabel nikah korek mungkin ubi saya raja mana bi rig nikah mau ngangkui kenika dikit empas badan apa kan bakun kaganjana saya seruai korek engki mungkin arkan power supply kenapa Pak sebelah boluan Pak oh tak oning Pak Raja sana Pak ngubengi Pak Bolampir kasa sitsing segini kasa begitu di sekitar gini kan bon sekitar 2 sekot mana bisa sitsing mana bisa power supply begitu mana bi pada nasi Al-Mukarram nih ke sekitar Pak jutaan 3,5 juta nih kan di jadi moso anten moso kabel nih ke Beraki kalau sementara mohon bisa dipakai anten si nyobongnya sareng kabel power supply kan bisa Pak
Begitu, korek. Betul. Anten baru supply. Jadi sebelumnya pancang kalau tak nganju lagi mana bi pancang dengan ngangku anten kenega. Mondrek ngangku anten dipur. Tak kok pas koncok nasi bobo kenega kekar ke bobo gede. Tek. Lagi power supply ni beri semua berdaya aja langkat ini. Cepon beri kalau saya inter kata puluh saya kau ni. Cepon mati ingat kalau lambat kipun kalau. Apa beda power supply ni kami bisa perbaiki mun berdigi pergi korek. Kenega. Coba kau ni izimin bekta katotok. Begitu mana bi katotok mengkat sesepuh lestari sepuh mengkat tak kok mulai nemu antrian pertama ganti. Betul. Naik kibar kasih dah korek. Bekta katotok. Bakon cek kasa. Mana bi power supply na saya langsung bekta ben pesawat tu bakon cek sekalian. Tu power sabun apa, luna sabun apa, neka korek. Betul. King. Kibar nembi yang gua tahu ni kata apa je kamu jompon korek. Jompon na diki gampang diinformasikan. Firman kini kau ning kentel firman ganti. Jadi kau dah kini gua power supply kan mohon beda bisa diperbaiki napa punten. Tahu satu bagi berak me na bang ringanan pak ngobi napa sesi kamate oversap kita korek. Oke paling pun resistor urusan 15.000 mungkin. Labana diodana berak urusan 1.000 mereka. Mondrafuna gini ka anut malarat na mungkin mun oversap ini. Engke kemandano ya tore tikal pakai terus saos model lebih jelas begitu. Cek timin koni Gardini jalan Gardini diki informasi ki boleh korek. Kimon badang gola mau ngecek mon badang dengan report seplina gambar tekan alako gola lewat HP diki telepon banggur Jawa badang kan kau Jawa deki je boleh sempat gola ke Kartini kan tu. Jadi gua banggola buru pas banggola gini kan gola giat pas berak melanten buat kabel pak tak pate cek raja nak long bancung korek. Oke, tapi anten ben kabel gini harus mun pesawat gini kan cek cimin deki barang kita kanan mun kabel masuk anten gini apa kuliangku ya begitu mun anten sarang kabel gini harus obom ya mun tak obom ya mau palang gini ya final lagi kikal tok kakek gini King ikon ni beri banggola depan tokol 2 kena berseramik gini ya kena ambil asli negara sa alin ko ya mereka korek. Tepak gini ya sip gini ya mana biarin ko juga korek. Kina dia obang setelah ngilu bancong alin ko nego kanto bancong sambil gelu jauh berapa cara pasepak gelu benar seteramik setel lembiang gelu nyama mungkin kita ada berseplina gula korek. Tinggal kembang jang awang gula power supply na begitu korek. King. Kita kulik motor bodoh kantor king lagi ning power supply ki lagi an. Ning gua power supply na apa bodoh benten ki mon tada samat le ni kawangan ika korek. Pola aku tu sani ka bancung. Mon power supply mon pera nak ni gini ase kira-kira sejuta lebih sekoni kan bisa dipakai ni kawah bon antena bon kabel bon power supply na korek. Oke. Kemana kabel kan tak bisa yang kita menggerakkan ya, musanten. Beli kabel, beli anten, power supply. Jadi ya, mi beri seringan power monsoma power supply nak itu tak temu. Saya mati kan sa usah beli anyar sanika. Kira-kira paling sejuta lebih kan, korek. Oke. Lelere ya sana. Oke, bagaimana tiga larang pakai teret ganti. Teleponnya tore. Bila dah berada seper kantong antengku anu na alinggo na korek. Oh engki begitu ganti. Korek begitu adalah. Gol lagi ada baju. Roger, panapa kan dintau? Mak sebungkap bro. Tikal ongki. Biar pun tiga lagi kalakuan nang depak nelpon korek. Oke.
Engki Pak Ferry begitu. Kau lemah-lemah dah bagai jempok langsung ke lepak. Jabok embi korek. Kenapa Mbak? Masa tu jabok embi kau besar sangat kawan. Begitu tadi langsung mamereng. Langsung marupu dia korek. Oh, mereng tayyib. Engki mumpung berdengar ngak-ngak apa tanduk kan? Engki pun dilanjut boleh kalau standby. Mari nani aku. Makata de bakasa langsung anu nih pun pagarondong nih anu HP. Begitu engki pun lanjut imin de rekan-rekan sebadega dinto. Tuan kalau tak bisa melanjut mendahului. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sak putar Mas Ferry. Mas Ferry di sini Mas ya. Halo Cak Mas Ferry. Oh, engki. Kan gue pun pindah ambil. Tuh. Kuisek ama kini kah? Sedih bu korek. Nanti kui anu nih, kui cibu karet. Oh, pakai hack power, soalnya sinyalnya tambah. Pana? Sinyal mah biasa 1 nggak 2 nih kak. Tapi mesin kan aja bola. Engki mesinnya nih kan tuh. Tuh, malam tak bisa bergabung. Beda acara. Datang acara pas loyo can saya Mas Cung. Mereng tangkung pas. Benih mereng tangkung mun bancung. Mereng tayyib itu. Kita ngoda. Masih kuliah mereng tangkung pas terbang ini kah. Ke Arab, ke Jepang kan ya. Engki. Kati pun apa tak coba boleh CFM dan tak coba boleh pakai WhatsApp tuh tak mang si anu nih kak saya beda catu si 18 volt saya kak di masjid ini anu apa si raja kerajaan punten sampai balik ekor kak disajilah kan mon kasih nyobain anu nah selalu cobaan sepertinya lihat di gambar bupati itu semuanya tuh pada posisi komponennya pada si telur ratusan pun ini kecil mesin si telur ratusan selengah nih kak seumpama nih mau bengi finalnya di main diganti finalnya nih aduh musuh betul Jepang mak pas 2000 jangan sekolah nih apa final 2000 jangan saya Jepang asli oh engki man bisa Jepang asli mana bisa si apa biasa lokal karisan kisengang polo 100 itu siket lemak si 500 watt begitu mudah aja lah kan korek napa nyaman final kini kah kelopai gue pun kipon tua si nomor E77 BLF itu mungkin kini kasih sangang bola lagi engki sangang bola kurang oning mana bisa orang ongkir kadsa ongkir modal tapi lempon senapa sak 10.000 boleh mungkin kita kini ke 10 bola sana Pak Harman mesen
Nabi melalui si cepat kasak 2 hari nyampe. Karek Nabi berderakan, saya mau bergabung ya Toren, masuk pada spasi tuh Mas Ferry. Saya sengaja pulang nggak beseki gue lagi nih kembar kaca persis bahasa gue nih kak. Ambil tak pernah muka gitu tipe napa sih berempat nomor saya si gue nih. Iklopai gue lupa sih. Jadi sebut apa tipe nggak bisa iklopai. Tapi singkaton debat katon sekilas kasa debat katon Dore andan menabi menurut pemangki sambian ketinapan apa yang coba kan ika kelu mau bangi penal kan ika tuh himan tak akor mau bangi anon pas PCB nah PCB sepon Aisyah engki ini saya nih coba kasih bedek nih ke lu ningku wattnya gak bisa saya coba kasih bedek lu lebih modern boleh nih itu saya ngobok mesenakin at kesambian saya mesenakin hari ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai datang gitu sampean mesenakin Jumat kalau ada lawah. Oh ingki tikal ki kuning gue lo pergi jadi apa kabar dapat gue sekali tebang Hardi yang punya tembakau ingki dikal kuning gue gitu. Oke, saya tiba Jumat yang berdua bareng bon. Insyaallah datang ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jaraknya jauh. Begitu. Sampai nana lagi ngakunya apa? Napa bahasa? Damilut. Tandi tenggelam tandi demelot kangku ibu apa gini kayaknya non apa men karek beda kancen ya beda budin sambian sama-sama hancur akhir di ula beda damilut di kancen ya orangnya stres tak oneng sesami penuh bagi kerupur raja 500 watt enga akin ano basa enga akin motor carry beda panampina damilut andin RRI Roger ingki beda lekar bila kasa din kancen ya beda sih sana bagi 2 si ketuat gitu bagi ke gulengan ni kaki mon ke balombean sampai itu tak pati anu masih gula kasa kita kenceng itu ina pun gula tiga tina taruh lah aja mi suatu saat kau mi parlo jangan gula ketik Oke. Saya mana bida melut padan ku lagi nge-FM sampean sana sudah ada anten kan langsung pakai ada melut ada FM gitu dan nyetel lagi apa barang soalnya mungkin tak jarang pun anten FM demikian soalnya tadi penggemarnya pun udah melot nyaman ya kira ngecopakin bisa matching habel apa dia gul kabel dia matching nih ya langsung matching benantel jadi disesuaikan Engki kita kalano kenapa mana bitolos ki cing masuk mah demi lu tuh gak bisa masuk mah kan tuh pun kere ngoni sekejap begitu mau boleh nih gak mesti
Jer. Hanya mana nih kantor hidin gue lagi. Oke, steady neng dua. Oke. Jangan ku si anu kadis. Saya kini saya lupa kasa. Saya lupa. Tuh. Tidak saya ingat. Ada ker. Di gula terai patoron nih kawat tuh. Tak begitu panas. Man patoron kan biasanya nah. Patoron berapa watt nah. Patoron 5 watt. Kan ki rajaan musuh hati. Engki sempian anten mendukung. Ada tak matching dengan anten, ada si matching lagi. Soalnya ikut-ikutan kedua pak bongke berdekat mau ke bongke pak. Itu jiplak pada posisi standar. Jiplak setong ke sana apa nih? Setong ke masa. Acap ke tengahan, setong ke mas sepolong ara. Kita kan pada tunernya gitu. Gimana? Si tuner kan ya, siapa pindah frekuensi, Miller tanang. Gitu, saya kuningku sih ke hati kini kemana sih larang kan sih. Beda ikasa boleh, tak jual aja. Beda makin buatan anak bangsa yang beda informasi di kancah mudah harganya digital secara otomatis kalau anten tidak matching langsung cundar sendiri mode harganya kini kah konjek mode manjan gula nah ingat manfaat tahun yang awetnya digital nih buatan anak bangsa lemak saya kerja nah kurang ciringan keakuratannya kadis saya minta bisa dipertanggungjawabkan ya. Kenikah tuh paling tak temu ni deki bila pun kau bisa prem Megun digital lah saya jalan tak kenikah digital lah saya betting dengan powernya beli dari atas. Kita ka tapi kenapa ka menagi wiki mau tamuin ka kenangan boy. Ini saya ke warung sambil pindah untuk sementara gue standby kalau meneruskan sesuatu nih di standby kan di warungnya sambian warungnya penyaman gini tahun ini masih belum ya warungnya Ibu Maharani Group itu kayak Mas Ferry motor sekarang kong jangan jasa lain juga nih atoren mana bisa bersih guna lagi untuk sementara waktu namanya Hardi yang terset Mas Ferry pindah ke warung standby monitor.